Salmas Bejike, salamatda kalınız. Ne dabdıratasın? Ha? Salmas Bejike, salamatta kalınız desin ne? At gel bir yakka. Siz Bejike, men uzaklattım. Güneşe umarım. Ay çıktı. Ay çıktı kaç ay. Sen o oturup alıp turu alacaksın, oturup alacaksın, mırdasan. Niye de çocuk turban vurduracaksın çocuk. Turban vurdursan bana ne ettasın? Ana olsa uğullara çivir almışsın, oturup alacaksın. Uğulat bot bekir öldürdüm. Şarmanda olup var. Koy sen kılbayla koç men özüm yemek. Şarmanda olup öçürüp koyun. Eyle oturan sürük. Niye öçürün, niye ne? Men aytkanım şunday bomot dep. Sen jöntur da turban vurduran bolan niye buz otasın sözü? Golosoyu ancak uğulaya kalır. Uğulat de. Turban. Tamam. Salmas Bejike, men tomoqta aytып bereyim. İlgeri ötkün zamanda жылатту акылман жашаптыр. Анын 4 уулу болуптур. Күз, жай, жаз кыш деген уулу Öyle kalbaysın. Niye tantırap kaldın? Niye tantırap kaldın ey? Törtülü oldur deyip jas menen jayda aytalbaysın da. Jas, jay, kış, күз деген başın ara жерде kalgır. Başın sayda men telefondu tik tezin alып keteptik deysin da. Başın жерде kalgır. Men көрсөтүп койгондо ошо билбеген жериңи көрсөтүп атырмын. Айтылбай kaldı деп. Ошондо окуп турбай эле кыш дей койбойсуңбу? Başınıza merге келгенде жылды көрсөтсөң, жылды окуй албай туруп. Öyle kalbaysın başın ara жерде söretke. Başta hazır öldürüp çıtayman. Aydan бұл айтқан сөзің туруле, жақшылейі, о біз сенен енді ежекей екесіңер, береләтті кесіңер. Біз енді ежекей емес екенбіз, бізде ежекей қылып бәлә олдың арқы. Ол жаштарам ежекей болса жарашады, ол маңық соғынdır, ежекей олалбай өлі отауыз, оқыталбай отауыз. Тәттілі балағызын әткенін біз қойбыз, біздің әткенімізді балағыз қойды, ол боғынызша болу отауыз. Шоғы бізге әмілі көптік қыл отады, оны bir sağın taylaksın, ikinci sağ keltadi. İkinci sağ taylaksın, üçüncü sağ keltadi. Uspet kıvayet azından neye gitsi bizden özün liçle meni kellem işte beytat. O kellem ol özüm işte bergenge, jardan bergenge özümün kellem işte beytat. Ayran. Juda kıyınçılık boltat, juda kıyınçılık boltat. Bu kayaktan çıktı bu neme bilbeymin endi. Keseler ölüp kasını ölün tükürün. Keseler boğuyu ölsün. Mektepten bağırı jakşıken o bela oldu o bizge. Şadeli bela oldu. Aylapaga kessek balдар okusuz kalıyordu. Aylapa boladı iken de bizge layık. Biz endi yaşımızda endi bu ejekey oluydu otur elbette kendimizde. Karayla koyduk sabaktan kalıyordu. Kıyınçılık boluydu. Bilmem bunun meselesini bunday çekmeseler bu oydu. O bu balдар oң жагда эмес, пок жагдылы болуп атат. Общем нөл эле hiç bunday aldığa sılжыган жок, аркага карап сылжып атат кайтып. Тамгаларды ham yaxşı tanmayып, мебизди кычытып берип атат. Өзүбүз эле жардам бергенге мен билбейм, менен башка жаштар кандай кылып атат билбейм. Мага лично кыйын болуп атат. Мен ушу окутпай эле койгонго чейин баргым келип атат. Окубаса окубай калсын деп ушу окутуш кыйын болуп атат. Биз энди эжекей эмес экенбиз дейт. Биз эжекей болсок экен ол takıldap mınanı kıl onu kıl degen. Özüz baktı bilmeye turarsan ayke kayсын üzgötөбүз буга. Kıyınçılık bolup atat. Okuudun açılgаны эле жакшы эле. Onu endi kimge dat desek okup açılat bilbeyim endi. Bu үйдө эле дат